Assalamu alaikum rahmatullohi barakat. Jamat jigitler. Мындай sigir satıladi inşallah. Aybay sonu sigir. Aybay жақсы sigir. Hazır стильный. Октябрьларда, конец октябрьда туйт inşallah. 4-чү отёлда hazır 4-чү болот. Hazır мо эко эгиз эмип жүрүшөт данный время музолор. Sigir boyu aябай крупный, чоң sigir, живую көрсөңлөр. Süt 25-30 литр берген саганда биринчи. Азыр мен сагбай, музолор ичип жүрүшөт. Данное время сүттөр бар, жакшы. Мындай жакшы sigir сатылат иншалла. $3000 деп атам жигиттер. Жакса кичине аз-маз скидка кылабыз. Аябай жакшы sigir. Ночка. Мына музолор эмип жүрүшөт да. Булар сатылбайт экөөсү. Мына өзү сатылат. Аябай жакшы sigir. Спокойный, аябай жакшы sigir. Ночка. Аябай крупная, да? Кимге жакса, ночка.